Dostlar, sağındınız mı? Ben de sizni sağındım. La. Ya Elze bugün nasıl işliyoruz? Mina ko'ngilsiz. Bilem, ayda bayram yasaymiz. Ayda, anishik. Bayram uchun menga motor ko'ylak kerak. Mana bütün ko'ylaklaring shkaf to'la. Yo'q, ular menga o'xshamaydi. Kızlar, kızım selam. Nindi yılaşmında, dostlar selam. Nerse buldu? Biz bunda bayram uyushtiramiz. Akirga kiyimda yo'q. Kıtırıp bitiresiz. Xotin kızın şunu bulur indi. Şkaf dolu kiyimi akirge kulmege yok. Anladım, nerse işlerge kireyken bilem. Selim'ni şakırga kirek. Gileli Selim. Haydi, Rahim ey. Oh, sırasın indi Selim. Biyeli Selim gibi düşüp bir. Buldu. Selim. Oh, Selim tınışlan. Min Selim, şakır hem min kilem. Nindi yerdem kirek. Elze'ga ko'ylak kerak. Anladım. Selim kızık değil. Mene sizge sandık. Bu sandık. Nerse boranda? Haydi qarı. Kızım, bu bir Elze'ga kulmek. Elze, Rahimit, kulmek hazır. Nindi motor ko'ylak. Eye, motor Elze, sina bitek kilişe, payın bilen bas yeneşe. Dostlar, ayda qarayıq. Sandıqda tağın narsa var ekan. Haydi qarayğalı kızım. Bunda bir harf var. Sen yıl boyu elifba öğrendin. Bunun nindi harf ekanini bilesin mi? Ya aytaylik. A. Nerse A? A. A harfi. Eye. Dostlar, aydagız birgalab A avazını aytamiz. Sen hazır mı? Eye. Selim sen hazır mı? Elze sen hazır mı? Eye. 1, 2, 3 gittik. A. Menimşe siz bayramga hazır tugul. Nindi A bulsun dey. Bulmagiz bizelmegen, qonaqlar chaqirılmagan. Kızım, şundan da bulma bizelmegen, qonaqlar chaqirılmagan. Üstövüne kelgan qonaqlarni narsa bilan bo'lsa da sıylarga kerak bil. Bizning el tamtumlar da yo'q. Hozir narsa ishlaymiz endi. Men bo'lmani bosqichi bilan bezdim. Elce, biz ondan so'ng to'ngmabız mısın? Başıma etti. Kubitib dondurma aşarbız. Dondurma yarata, şimdi yaratasın. Bosqichi. Bu bit buzlu bayram bular. Kızlar, orundakta sizge bulak var. Koyla. Min bilem. Bu E harfi. Emi etti. Hazır temli eybirler hazırlarga vaqt. Şul, men oşarga büyük nıqı yaratam. Nerse hazırlayız kızlar? Elbette tor. Buzlu tort. Nersa bilan beziymiz? Jilekler bilen. Kızım sen üzüngde jilek gibi, subhanallah. Jilekler de şiyeler de var. Hatta nindidir harfte. Qarağız. İ harfini toptum. Aytagız i avazını aytik. İ.
Әйе, biz бәйрәмгә әзер. Бүлмә бизәлгән, кунаклар чакырылган, торт әзер. Торт әзер. Мин Сәлим, чакыр гына, һәм мин киләм. Йолдызлар баштан өйрәнгәннәрне кабатлыйк. Эльза булыр шәйле. Боз кеше. Дуслар, biz bugün A, E, I harflerini öğrendik. A, E, I. Hazır, sözümüz. A, E, A, E, A, I, A, I. E, O, E, O. Kızım, Elza, Selim, dostlar, әйдәгез бергәләшеп уйнап алыйк. Уен бик гади. Бүген әйткән хәрефләрдән сүзләр төзибез. Беренчесе әзер. Нәрсә дип язылган? Дөрес. Бүген без өйрәнгән ничә хәреф бар анда? Һәм И. Афәрин. Кунаклар килгән. Кызым, кунакка кемнәрне чакырдың? Саҗидә, Җәннәт, Зәйнәп, Аяз. Афәрин. Мин Сәлим, чакыр, һәм мин киләм. Чакыр, һәм мин киләм. Бөтенесен дә чакырдың, әйме? Сәлим дә менә сөенә башлады. Сәлим, булды, тынычлан, Сәлим. Дуслар, безнең каналга язылыгыз һәм безгә Син дә оныттың. Лайклар куегыз. Афәрин, бир бишне. Сәлим, бие. Там-та-там, та-та-та-там, та-там, та-та-та-там, та-там.